Tariki ya 21 Gashyantare ni umunsi wa 52 mu minsi igize umwaka. Aha ni kuri kalendari ya Gregorian ari nayo benshi dukoresha. Ubwo ni ukuvuga ko umwaka usigaje iminsi 313 ukagera ku musozo. Bimwe mu byaranze tariki 21 mu mateka, mu mwaka wa 1921 Inteko Ishinga Amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Georgia yemeje itegeko nshinga rya mbere ry'iki gihugu. Mu mwaka wa 1925 ikinyamakuru The New York cyasohoye nimero yacyo ya mbere. Tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 1948 irushanwa rya NASCAR ryaratangiye. NASCAR iyi ni sosiyete yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikora kandi izwi cyane mu bijyanye n'amasiganwa y'imodoka. Iyi sosiyete yashinzwe na Bill France Sr. ikaba yashinzwe mu mwaka wa 1948. Umuhungu we Jim France akaba yatangiye kuyobora mu kwezi kwa munani mu mwaka wa 2018. NASCAR ikaba ifite icyicaro i Daytona Beach muri Leta ya Florida. Naho mu mwaka wa 1945 mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ingabo za Brazil zatsinzwe n'ingabo z'Ubudage mu ntambara ya Monte Castello ku rugamba n'Ubutaliyani. Mu mwaka wa 1952 guverinoma y'Ubwongereza iyobowe na Winston Churchill yakuyeho indangamuntu mu Bwongereza kugira ngo ibashe korohereza abaturage no kubaho ubwisanzure. Mu mwaka wa 1965 Malcolm X, umwirabura waharaniraga uburenganzira bwa muntu, yiciwe ahitwa Audubon Ballroom mu mujyi wa New York, akaba yarahitanywe n'abise Nation of Islam. Malcolm X yarashwe n'imbunda ubwo yarimo atanga ijambo muri salle ya Audubon i Harlem. Hari ku isaa 9:15 z'umugoroba ku myaka 57 mu mwaka wa 1965 21 z'ukwezi kwa kabiri abaratabarutse. Bamwe mu bakurikiranyweho icyaha cyo guhitana Malcolm X harimo Muhammad Abdul Aziz, gusa nyuma yaje kugihanagurwaho. Khalil Islam nawe yaje kugihanagurwa, ariko Thomas Hagan we cyaje kumuhama. Nyuma kuraswa amasasu menshi akaba ari nayo muhitana, abagabo batatu maze kubwira haruguru nibo bahise batangira gukurikiranwaho icyaha. Dore ko babiri ba mbere aribo Aziz na Islam mu mwaka wa 2021 Ugushyingo aribwo bagizwe abera. Ubu bwicanyi ni bumwe mu bwicanyi bune bwakozwe mu myaka ya 1960 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuza nyuma y'imyaka 2 ya John F. Kennedy wishwe mu mwaka wa 1933 n'imyaka 3 mbere y'icwa rya Martin Luther King Jr. na Robert F. Kennedy mu mwaka wa 1938. Mu mwaka wa 1972 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Richard Nixon yasuye igihugu cy'Ubushinwa kugira ngo umubano w'Ubushinwa na Amerika urusheho kwiyongera. Naho Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet zohereza icyogajuru kidafite umudereva cyitwaga Luna 20. Iki cyogajuru cyageze ku kwezi. Ibi bikaba byarabaye mu mwaka wa 1972 tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri. Hejuru mu butayu bwa Sinayi indege z'intambara zo muri Israel. Hejuru y'ubutayu bwa Sinayi indege z'intambara zo muri Israel zarashe indege ya Arab Airlines yo muri Libya. Ibi bikaba byaratumye abantu 108 bahasiga ubuzima. Nyuma y'umwaka umwe mu mwaka wa 1974 abasirikare ba Israel bavuye ku nkombe y'Iburengerazuba bw'umugezi wa Suez mu ntara ya West Banks. Aha kwari gushyira mu bikorwa no gukurikiza amasezerano na Misiri. Mu mwaka wa 1994 Leta y'Abasoviet
yataye muri yombi Aldrich Ames, yatawe muri yombi na biro ishinzwe iperereza kubera kugurisha amabanga y'igihugu cy'Abasoviyete ayagurisha leta ya Virginia. Naho mwaka w'1995 Steve Fossett yerekeje muri Canada, aba umuntu wa mbere wakoze indege wenyine yambukiranya inyanja ya Pacifique muri ballon. Izi zikaba ari za ndege zigendera mu kirere hifashishijwe umwuka. Nibura abantu basaga 17 barapfuye, abandi 119 barakomereka. Aha hari mu mwaka wa 2013. Mu mwaka wa 2013 tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri, nyuma y'iterwa ry'ibisasu byabereye muri Hyderabad mu gihugu cy'Ubuhinde, nibura abantu 17 barapfuye, abandi 119 barakomereka cyane. Aha ni muri Hyderabad mu gihugu cy'Ubuhinde. Mu mwaka wa 2013 abantu 17 bitabye Imana, abandi 119 barakomereka nyuma y'iterwa ry'ibisasu byinshi byari byatewe Hyderabad nyine. Naho mu mwaka wa 2022 mu kibazo cy'Uburusiya na Ukraine, Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya, yatangaje ko leta y'abaturage ya Luhansk na Repubulika y'abaturage Donetsk byigenga muri Ukraine, maze ahimurira ingabo ze. Iki gikorwa ariko kikaba atari igikorwa cyavuzweho rumwe n'umuryango w'abibumbye, kuko cyabaye kimwe mu bikorwa bya Vladimir byamaganwe cyane. Reka nze mu kanya tuganire ku bastar, ibyamamare n'abandi batandukanye babonye izuba ku itariki nk'iyi ngiyi. Bamwe mu bavutse ku itariki nk'iyi ngiyi mu mwaka wa 1924, Robert Mugabe, uyu yabaye perezida wa Zimbabwe, yabonye izuba. Eric Wilson, umunyamuziki w'umunyamerika, mu mwaka wa 1969 tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri, nawe yabonye izuba. Fat Pat, akaba n'umuririmbyi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabonye izuba mu mwaka wa 1970 tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri. Steve Francis, mu mwaka wa 1977. Pascal Chimbondo, uyu ni umukinnyi wa ruhago w'Umufaransa, yabonye izuba mu mwaka wa 1979. Steve Leo Berg, umukinnyi w'umupira w'amaguru muri Cameroon, yabonye izuba mu mwaka wa 1993 tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri. Naho bamwe mu batabarutse ku itariki nk'iyi ngiyi, uwa mbere nakubwiye ni Papa Benedict wa 13. Papa Benedict wa 13 yatabarutse mu mwaka wa 1730 tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri. Justinus Kennel, uyu ni umusizi w'Umudage, dore ko yari n'umuganga. Mu mwaka wa 1862 nawe yaratabarutse. Mu mwaka wa 1941, Frederick Banting, uyu yari umuganga w'Umunyakanada, akaba n'umunyeshuri, umwe mu begukanye ibihembo byitiriwe Nobel Prize, yatabarutse mu mwaka wa 1941 tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri. Frances Seas, mu mwaka wa 1944, uyu yari umushoferi wo gusiganwa wo muri Hongiriya. Howard Florey, uyu yari umuhanga mu bumenyi bw'indwara, nawe akaba yari afite inkomoko muri Australia. Mu mwaka wa 1938 nibwo yatabarutse. Tim Horton, mu mwaka wa 1971, uyu yari umukinnyi w'umupira w'amaguru, akaba n'umucuruzi, dore ko nawe washinze Tim Hortons, yayitiriye amazina ye. Ibi bikaba ari bimwe mu byaranze tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri mu mateka, ariko bitavuze ko hari n'ibindi tutavuze haruguru. Reka mbere umwanya kwifuriza isabukuru nziza abantu bose bavutse ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri. Kandi reka nifuriza umunsi mwiza Eric, Gasana,
Anna, Betty, Bosco, Patrick, Eric, Ange, David n'abandi bagiye batandukanye bavuze ku itariki nk'ingiyi. Nimwe banye mu kiganiro nari Jehovah, naho ubutaha.